ekiro kyaijo ebiro 15 Desemba omwaka 2023 habaireyo ga Empaaka ez'Ekiteera Cup aho Muhorro omunyamasaza ya Kagadi. Empaaka zino zisoroizege abantu nyamwingi abaizirege kusagika abakuzaana kandi Empaaka zino zibaireho ga abantu baingi hamu n'omukuru ekirundi mwete Executive Director owa CCFU. Mwebale muno okusingura kuruga imurugire kandi na hanu mbere muri inywena muri basinguzi. Ekikuru muno kiriha kigenderwa ekitukuleteraho ompira guno okulinda obuhangwa bwaitu n'obuhangiranwa. Tuleme kusisa emiti, tuleme gitema, tuleme kurwanisa ebiteera baitu tubirorere bije bituberere ebyomugaso. Mwebale muno kuyija kandi ngoza kubasiima abakumanyira ekichweka kino kya Muhorro okula tusobola kuba tuhostinga a finals in. Angoza kusima a timu erugire kakumiro akusaba muhumule mutekane hano mulimuka musambe kurungi mpira. Empaaka zino tizirekerege nabo bukama omukuru Robert Rukahemura Isebarongo abaireyo ga habwo obukama bwaitu obwa Bunyoro Kitara. Nanyoni nyeteraniza kubatabarukya mwebale kwika hakiro kino na muno hari murabeni muzana. Ninyo Robert Rukahemura akiki Sabarongo mpereza omubukama ngakusumikaniza byo buzaranwa ebya enyikara enyegesa amune biminyeto nawekyo buli buzarana bwaitu kandi wangwa bwaitu kuzana emipira baitu amurundi kuno itwagana ba CCFU bakatugamba ngo tuzane emipira nitujugumya abasigazi okumanya obuzaranwa niko tulinde enganda zaitu n'emiziro yaitu. Abakuzire bitera bali batayito muno baite bitera ikala n'enganda emiziro endi eyenganda zaitu nabaitu tulenge okulinda kandi twolekya obukuru bwaitu. Omukuru kuruga omukitongole kya Uganda Wildlife Authority aterirege enganda zona okwataniza okulinda ebiteera. Mutumanye ngo abahuwa balo hanona kwataniza nenyo mu buli kintu mu bintu bya makuru omubuyire ale ngaruka abantu bandanga abadwara aba Muhorro nenyo tukwataniza hamu kuronga twalinde kuyabete myakula hano nuko kiturugire mu enkurakurana n'ogenda mu maiso. Empaaka zino tizirekereyo ga akura ebyemizano omunyamasaza ya Kagadi. Mwebale muno kuija kandi ensonga yekiro kya lero ebayire kulinda ekiteera. Tuli very specific tugamba nti tuinakolora tulinzire ekiteera niko nti ombiro byo maiso abantu baita bakujja kuba baroho n'abasoboire kuba nibasangaho ekiteera kino kandi gogendo oyetegereize nti tuina DNA ezikuisana isana nti aba doctors omarwaro obabani bakebera emibazi empyaka ibakwenda kuletera abantu sometimes bagikeberera ombitero okukora kurungi then nabone basobora kuba nibagutuletera. Omukuru Kalema Nicholas ali team captain we timu y'abasengya aterirege abantu abandi nanywe kulinda ebiteera. Nikirafa ino buli kimu kyona nkikozere save biki naye byompira ngeri mukabimanyire abasajja batuwire ebirabo twanyumirwa so tweyongere kulinda ebiteera bitatuteeka oburabe kubanga ebiteera bwokinyigisa nakyo kisobora kukorawo oburabe era twongere ebikuuma tubinywane niko tubeere safe. Hali bitera bikali muno ebitali mu national parks niye bisingire kufuna obuzibu n'abantu tukulinde ebiteera baitu n'abantu tukulenga okubaha obusagiki butayito niko balani balinde ebisaka bafune muna akasente nebyokola so tugaba twakozesa grants mu bitongole ebimu ebya community based organizations nabo balenge okukora ekibakusobola kyona kulinda ebyo buhangwa tukusima muno abantu abayine ebibira bweremera ebiri mu ebiteera bino
tukwikiriza nti balina obuzibu bwingi obubakusanga baitu bali motivated lundi bakwenda kulinda muno ebibira bino nokulinda ebisoro habwokuba buli buhangwa songa ekitongole tukusima muna abantu nkabo tukusima abanyamahure tukusima ababembezi aba districts ali tukora ababoine project nti yomugaso muno mu kwimuka ebyo buhangwa mu Uganda yetu. Abasingirege batungirege emitwaro 7 kandi abakabiri ababete abasengya batungirege emitwaro 3 bona bakayikirege ya finals babahayirege emijozi emihyaka kiro kinu tubaire hanu ha finals ez'Ekiteera Cup ekikopo ekyateirweho the Cross Cultural Foundation of Uganda kugezaho kulinda obuhangwa bwaitu n'obuhangiranwa. Ekiteera kiri kimu ha bisoro ebikuhiganizibwa muno kandi kiri kimu ha bisoro ebikuleetaho okutabangukana mu maka nibitahira abantu nibita abaana n'abantu abakuru kyonka kandi ebyo byona bireserwe habwaitu abantu kusiisa obuhangwa bwaitu kutema emiti n'okumaraho ebyokulya byabyo ebyo byakubaire nibirya mu bibira nogezaho kuteerera abantu n'okuba mobilizinga kwega halebye bikwatagana ha Kitara tukuteekaho Ekiteera Cup nk'omulingo gumu ogutukusobora kusorolezaamu abantu kubabaliza kubeegesa ha mugaso ogw'Ekiteera n'okukirinda hakuba kine emigaso mingi kandi nekyakandi kiri kimu ha miziro yaitu nk'Abanyoro abamu bazira ebiteera twina abatangi mu Rwenzori twina abayanja hano mu Bunyoro kandi twina n'endi emiziro endi ate obutukuba tutalinzira emiziro yaitu eri under threat tukuba ntwesiisira itwenka nk'abantu nk'Abanyoro kandi nk'eihanga lyaitu. Omupiira gw'obugirege abantu bali mu kusemererwa obo batwaire ekikopo kyabo ab'oluganda lw'Abadwaro. Nsigaire omuheereza waawe Basaija Mpungu Pako Kitara TV. Kitara TV kwegesa kumanyisa.